Pamirsa nyanggra pengrauh Rahina Galungan, Miwah Kuningan, Dinas Pertanian Tabanan, Masti Kayang, pabuat daging bawi, majeng kramering Tabanan aman. Santukan sampun saya ge langkungan ulung dah setalian ukut bawi, siap potong antuk nagingin pebuat galungan. Anutin data saking Dinas Pertanian Tabanan hasil saking kompilasi ring suang-suang kecamatan kantos tanggal selai Juli sanelintang kuentanan populasi bawi ring Kabupaten Tabanan kantos langkungan siongolas tali ukud. Saking kuentanan inucap kekantenang bawi siap potong wenten langkungan ulung talian ukud. Kuentanan bawi inucap udah ring suang-suang kecamatan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabanan IGD Eka Parta Aryana Mausang nyangre kalungan kuentanan daging bawi ring Tabanan kantun aman. Indika inucap kauningin saking seselah kompilasi suang-suang kecamatan sane ngasilang bawi siap potong kantos ulung talian ukud. Kuentanan inucap ngelangkungin estimasi pemotongan sanewantah petang talian ukud. Stok bawi inucap katahnyane maduebat langkungan ulung da sekilo saking peternak lokal. Duaning pabuat bawi sampun sida kejangkepin. Nanging kekantenang panincapan arge sida memarki ring tingkat peternak nyangre galungan puniki. Sane mangkin katahnyane arge bawi ring peternak sawetara 3 sekutus kantos petang dasa tali akilo. Lianan punike ring sejroning nincapang keamanan krama antuk ngajeng bawi ritat kala rahinan jagat paika tandane marencana nureksan kesehatan hewan. Panureksan kelaksanayang oleh petugas pusat kesehatan hewan Puskeswan antuk sampling utawi wantah ring sawetara genah. Manik bisnis Bali.